Karen Nyamu niageria kuhoria giconoko thutha wa reaction ya Samido after promoter wake wa USA Suga Sabi guthie live na guiturura thiri ciothe cia relationship ya Karen na Samido iria yatuma Nyamu aconoke muno na ciagegia andu aingi kuona Su ni aiturura ndeto nyingi itaroikaine. Giko kiria Samido eka riria Suga Sabi aiturura thiri ciao yatuma andu meurie kana hihi Samido ni aretekerania na uria Suga Sabi auga kuona ndanakorwo akihoria ndeto icio na ni akorwo agiciikira mukonde torio kuona Samido akorwo agikira a like after this video ya Suga Sabi guthie live. In fact ni twarora and this was his actual account iria akorwo ikilike that video ya Su iria yategurania Nyamu na ya mucambia muno. Andu ni makorwo makiyumiria makiuria ciuria nyingi kana hihi Samido ari na Karen for the same reasons Karen arenake kuona Karen is always supporting Samido na kumutetera muno guku nenda-ini riria tegurwo. Example ni riria politician Robert Alai arakoretwo akiruma Samido muno ni undu wa ciiko ciake na Karen Nyamu iria kuringana na Robert Alai ciratigaga mutumia wake Edith Nderitu in a bad position muingi-ini na tukiona Karen Nyamu akinyitanira na Samido kuruma Alai muno. Come to this point, Samido has not showed Karen any support. In fact, akorwo agikira a like button to that video ya Suga Sabi iria ategura Karen muno. Make sure na turn on your notification na subscribe niguo hindi ciothe twaikia video gakorwo gikinyirwo. Thank you for watching. Tucamanie in our next one.